okuragurwa uko kubirahirwa rya Rwunjiri Health Center ya Kana aharirwa amahwa babaragurira obuhereza ubu buresirwe MP wa Rwunjiri Municipality Elsa Rutahigwa akwatanise na n'ekitongole kitari kya government ekya Rukobarw'omunda for Community Mobilization Development Rukomode kandi na Rwunjiri yeiteji eine TB ijo tukaba tubagambira aha kugira ngo mu mwaka gwena tubasa kusya cases kurenga rushanju kandi abo nabari kwa babonekire ngene cyo terireho program eji kugira ngo abantu muruge omyanya tari yemwe nemwe mwijanu yaba bakebere. Rutahigwa ayonjire yahabura abantu okwetantara ebintu ebyo kweragurira mu maka gabo ubwe barukozeseme baziye kishaka abantu bingi bagize ndwara nkezi bayina ngo beragurire kandi ninga bazomu bafumu abari kujaja abengereye tutarakaitegereza kurungi endwara ezi nka TB endwara ezi nka ziri cancer nikyendo banzo yikiriro omushaho omukugu abase kureba ko arakuyambe ukakora ebintu ebikwetegereza komode ne okutera tochi omubi amagara kurengwa abantu baburijo bagenda okwechebeza batakarwire omuruzungu ntuketa are health seeking behavior bamwe aha batora batunjira obujanjabi basimire ahabwo obuherezo bubatunjire betine sente kuza mu marwaro umwe bine sente baze babihe sente nyingi ngeno umuturage twamusima munonga ubuhereza bwa busha yatweta scan x-ray yatuhereza obuyambi bwena abantu nimbareba hanyamwingi nabwo cyo mukama omwongereyo nitwe zo mushagi kagumize munakwatana naki n'abahereza bagenzi kampeji neza kumara ibiro 3 kandi netekatekwa okuragurira abantu abari kurenga muri kenda amakuru agashakwa Dani Basibye.